مني براتا مني قهرا همين چکماگ جنت نعیم عنا وشکو ای هچ نی مزنی نعیم دے ما جنت مزنی نعیم جنت نیا حور العين نیا مچ نیا قصر نیا تله مزنی نعیم جنت الله چارگ جنت توکا الله أكبر أفضل ترين شترين نعيم جنت همشي شدراهي نعيم جنت توكا وشكونه من براتا من قهران الله سبحانه وتعالى قرآن توكا وسبين كنك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ابن عباس مترجم القرآن اي آية فسر كنگين قشگين مزني نعيم جنت توكا الله چارگ جل في علا وي دراهي مفسرين عن قوله رسول قشي اگر جنت مردم جنت پتران الله تبارك وتعالى قشتش شما لوتيتا چزي ما شما گيش كنا قشنت يا الله تم ديم روشن كتا ماغا جنت پترين تا ماغا چه آسا چوٹين تا الله سبحانه وتعالى جل في علا وتبيش داري جنت مردما الله أكبر. رسول قشي ني استن واشتري نعيم شتري نعيم جنت مردما رسبتين شو الله چارغا الله أكبر. اشكتو من براتا من قهران رسول الله تشيكو حديثتوكا قد اي نعيم واسطة من براتا من قهران عمل باز بكنتا الله أكيلا عبادة بكنتا الله قوما أصل شرك مكنتا اشكني من براتا من قهران چی اعمال كما كني ماغا الله سبحانه وتعالى وتي جنة بتريني الله فقط عبادت بكني الله سوى كسا عبادت مكني وهر چیزی الله ماغا گشتا بكنتي مكنني نمازي روچگي زكاتي حج وهر چیزی الله ماغا گشتا مكنتي ما نكنني یک مرديني جسكو رسول الله گشتي يا رسول الله منا سوچ دے یک نیکی کاري مكناني منا جنة بتريني اشكني رسول چی سوچ داد رسول گو الله عبادت بکا گو الله اصل شرک مکا و شما زانت شرک مطلب چی شرک مطلب الله گوما دیگه کسیا شریک کنا دیگه کسیا گون کنا دعای توکا الله ناما و دیگه کسیا ناما گون کنا قول کنن پیرانی زیارتانی کرا دعا کنا پس کشا گو کشا حلوہ بہر کنا فلان ولی واسطہ فلان زیارت واسطہ جنانی واسطہ پس خونا فلان جاگاری چند پال کنن تائید بند گرا کنن این من مردما الله سبحانه وتعالى جنة نبتريني اشكني مني براتا مني قهران الله سبحانه وتعالى قرآن توك بيّن كنجي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اشكتو مني براتا مني قهران ودا هر کسی شرکے توکائیں بدعے توکائیں نزعتے بیچارہ بلی توبہ کنتے پیسر موتا رندہ رسول اللہ گشت گوئی مردہ حتی ترى تکر کننتیں حتی ترى سوچنتیں گو اللہ اصل شرک مکا و رسول گو وتی نمازہ بکا منی براتا منی قهران وتی نمازہ بدارے وتی نمازہ حافظ بکنے ہمیں نماز انسان جنت پترینی رسول گشتے اللہ سبحانہ وتعالی حدیث قدسیتو کا گشی ہر کسی ان نمازہ سنبالی وتی نمازہ کنتے من عہدیں معیشہ جنت پترینی اللہ اکبر. اشکتو منی براتا منی گوہرا و زکاة دیگ بنی آدم جنت پترینی اور روچک بنی آدم جنت پترینی رندے مردہ گو گشتی یا رسول اللہ میں درو چیزا کنا پادیت ای مرد شو رسول اللہ گشت پا صحابیاں ہر کسی لوتی چاری جنت مردوں میں آئے روگے یعنی ہمیں مردہ رسول جس کو تا رسول سوچ داتا ہمیں اعمالانی سببا رسول اللہ بشر کت کئی مرد جنت مردوں میں اللہ اکبر. منی براتا منی گوہران گدا پادے ای اعمالا بکنت اوتی پت مات خیال بکنت خدمتش بکنت ایوت یک سبب جنت روگے رسول اللہ گشت پیک مردیا تی مات زندگی گشتی ہو رسول گو گدا برو وتی ماتے خدمت بکا جنت تی ماتے پادے چیرائیں والله ماغا شماغا رحم بکناتے ماتے پتے حقا ما ادی نکنگیں رسول گوشی ہر کسی وتی مات پتا دوینا چگل دنتے جستش نبیتے ای نپتری جنتا گدا منی براتا منی گوہران
الله الله پوتی مات پتا اشکنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چی گوشی رسول گوشی مدی واب ما جنت تو کیا موشکو آوازی یکی واننگ قرآن مگو کئی منا گوشتش حارثہ بن نعمانی رسول گو ہمیشہ ثواب مات پتے خیال ہے رسول گو حارثہ یکدم وتی مات خیال کتا وشکتو منی براتا منی گوہرا رسول الله صلى الله عليه وسلم گوشی الله سبحانه وتعالى جنت توکا یک عبدی درجه برس کنتے جنت توکا گوشی یا رب منا چکجا انچو درجہ الله سبحانه وتعالى گوشتی تی چک تی واسطہ دعا کنگی اللہ اکبر اشکتو منی براتا منی گوہرا پت مرتا لیکن چک کی دعا کنگی واسطے بخیل مبیتا وتی مات پتے واسطہ دعا بکنتا زندگاں دعا بکنتے شواسطہ مرتگاں دعا بکنتے شواسطہ منی براتا منی گوہرا مشو مشتا دعا مزن عبادے وتی مردمانی واسطہ وتی ہمسائگانی واسطہ وتی امرانی واسطہ درو مسلمانانی واسطہ دعا بکنتا بخیر دعا بکنتے شواسطہ